dorbar snong ompernai lang ba dorbar bakalalum haka arfly trek no pra archar saw kla shemme karai bandami shimanta ne boycott ik election MDC archar san Shakasi Hills Autonomous District Council ke HADC hala ka nongrem baka executive committee ka council haka jingelam uba penyat sing CM chief executive member kumju uba pensingan NCM badang sudah resign shen ya kam deputy chief executive member bari pej ya tenat ilaka kala lek don bor dak pemi hukum itu snong thamai ya kalengkhot caka ka bodon nak tik snong ka balotip kum kumau saw katik kalengkhot caka ka bodon nak dong demiu jong snong ompernai ka bahap anongkram MDC constituency kadai juki kur khar kongor na pokse badon ru tangkhat pralong yeng haka baki bor spinach snong ompernai lakdau bana pedeng kitairu kim kershane ka rai thau snong thamai ketika hukum itu snong thamai kadai bla mi khalai trek no pra arjap saw haka sngi ka bawa pensingan NCM ubadai MDC ka Congress na mokhor pentor omkra ula eno ikam deputy chief executive member ka council bar weng jingkershan ru na ka executive committee balam khamat da National People's Party NPP bar ba peniat sing CM komu chief executive member ka dorbar ka shimru ik rai ban boycott ik election halo ka nongrem ban persya ik jing pentri kami ka building bylaws ka council hak ba ki basna yeng snasem ki hab ban yo building permission nalo ka jing hab siu ka bakta ik nong snong hadin balawai ka dorbar ki nong snong kum ki jing itli la no snyang da ka pisa baga executive committee ka dorbar snong kan penongkam ban yakun persya walla da ka dei da ka lenti jong an persya ik hukum thau snong ka council nagalyang ginong ilam snong gila keno baga jing thau snong thamai kadai tang kabut ban yo anong sanhima manu re manu tengi penong yang kena kedorbar kadai helor kenorim keba nakalian cumi kisnong tengi la asmo khia kadai baka cinyo ya ka ordar na poka district council ka bedai baka cing pansnong cung kita kikur kungor pokse ban ithu no ya kisnong thamai kum komosau dan nomor ba ngasuka ba ithu ya kene mo dan nomor ngan chui thu ben du sedang kumba kalong dan nomor ba kene ka kam ka kumba ngapet ya poka city ke bangiyo na poka district council ke banengkong do ki khot yangi hakani ka khalai tarik chung u ya ke city ke ba khalai tarik chu September ke khot yangi ha ka arhu sau tarik bakan rang ka taka public here ka hearing ka bakat do ban ngap ya cing pansnong chung gini ki kur khar kungor pokse ta kata ka kam kadai ke ba kat kum ke city number kata mu ong i ba kala ya na du war kat kendai dan rei ka nak trikam hidup mentah rei ya kata ka kam kata mu ong baru kata kala sa teng no dan ngimtip ira nakalian chung ikisnong ngimtip ka be de kata dan rei ngikindet habang iyo ya kata kisti baka dai ke hering ka bakat do dan mentah habang isutu baka dai ke hering ka bakat do kata mu ong kala dai bendran suaka benengkong la ne ka baar la ne ka balai kunta terter mo te subu mentah la dai ka balai kata mu ong benengkong baar ngile de bendon dan rei kani ke su ong be bakat do kata mu ka dai ka balai da bunsin te kata ke te haka bede ni ka kam te nakalian chungi ngila persya haka bede kata ke hering te plus nang ta te gila ai sa ka we ke sthi na po district council ya ai na po district council ba kin wan churip ya kata ka cheka hashen te nakalian chungi ngila ptiang ya kata ro te kumba gila batha bakin wan sangut na ka we kaliang ya kata ro hele unta te haka bede kata tolakut sisingkun te kebaar ke bang yo ya ke sthi na po usim pan te ngiyo ya ke sthi na usim te ba nihab ban pen itho yo ta uput usam chong kasnong pernai he pergawe te usim kat kum kata kisti ke bol pha ula su lang ya kata gawe kisti ba ka yo usim na ka district council ba ha ban pen poi ya kata kisti ha po expose ni to na ka liang chong ka district council ba tha usim ban pen poi ha po expose ni te kat kum kata ka tarik ke bakibo ki pha so usim ka arpu pra tarik chong ni November te katba nakaliang jong impat upha yangi pa genya kata ka city te haka sauterik jong u December haka sauterik jong December upha yangi te nakaliang jong akong sulasnong ayo haka santerik jong u December badi kata rung ngila lek loy kat bala nakaliang jong komiti snong hi ngila ya simkhia ngila lek loy kat bala ngila pha yo to uput usam jong ka snong hi barokaway ngila submit hosiem haka sifuterik jong December but hangne ngadon ye ka kupiro ka ba nakaliang chung usim ula receive ikata ula sign ula mo ya ka bangi bo office copy te henrei ka be de ka ni ka kam te ngi kham pana su kum nuru te henrei de ka khat new tere ha ka ni ka khat new tere men ka ni ka sni ba ar ula de chanbien ka ngayo dia ngani kisti ba nakaliang chung ka district council kala ay ko ordar bakala itho no ya ka te ka mo sa kum ka we na ka snong ka batmai
te nomor ba ke ai ka daw ko bala penlong yagi bakin ai no ka snong ko thamai nomor ba ngi khimla ban provide ngi khimla ban pen i uta uput usam jong ka sin snong jong ko khnai te henry na ka leng chongi kumba na ko ga yuthu yela da subit ya kata house iem te house iem ular receive te bat ka di ka kamram ko house iem te ya kata te tip ngin ong sukum no mo kadai ka kamram chusi hang kacing sia ban poi sport district council henry ka bas ngulungo ka long ba imat ka ladan hi kacing ile buto kumbangan su ong no nambar bangas nguthu balada lada kani ka kam kani siti ka banangkong ka baar ka tangamot ki pun poi direct bena po district council sengi kino sen search no henry ka bede bani ka kampan te balai udah tuwes sia po istim te nos im pun poi sengi to yi ka tarung accept ipiang tenrei nakalian chong impal uklam la ban ay kata te nakalian chong te ngamtip ya ka daw tenrei ini ya ka kam skmat ka bede bede kam te ngatai ka kam hikan batai kam cham ban ya ka e ka bang ya kren te tangata he ko persa kan ini ka snong tama oh ni persa pe kumbangi la yelumi ka darbar te nakalian chong PPE ka to gi benriu gi la yeng ke la ya pen mi sa ka donation ro nak banta bang ini kun kies persa ya ni ka anjo ka district council ke ba kamburom syu kumya ki nosin searchnong namar ba hakawi gilyang kumbangi lapan pawani sakmat ru bakal adon nakaling chongka district council ke ba kila ay ka notification ban panham no ikani kasno jongi hapuka district council building bylaws da hakawi di bakataru nakaling chongka district council kumbasyu ong no habanyo ya kita bar khoi ka NOC ki don kam syo banyo napok kasnong den re kat ya kani ka snong thamai ke NOC na kasnong kamyo kata mo long asmo ba kan kade kicing pengkhinan je kena kata daw asmo ba lada kalong hakani kurkom ke kam ide ju kata demokrasi te kala de ka sensyar den board dan nadu ka state government nadu ka district council kala le den board te plus nang tanga suka banyak tu sendan bana kalyang jong ka darbar himatasi kumai la simi krai ba na ka ching le den board jo ka district council hi ngela ye boycott sendan ye kan election MBC ke berselong hauni arcara fusan ngini boycott nang bantang ni election mesti ladaka district council hi kamla ban weng no ya kini kicing asnong ya ketika mau sa ka ingin ka mo sa tu ba ka dong yung pernai ne ka dei chung no ha kicing sia kini ka mau sa ngan itu happy te kani ka dei apo putusam jok asnong pernai kani ka dei tangkum ka location te ka ha kicing sia kam dei ka mau sa ka dei lu mau sa ka kum ka kum nadu handai thai kani ka dei hapo ka kasnong ka dei kasnong pernai kat ba ka locality ka hap apo ka demiu tenri ya ko location pat ka tamu long phila ban siat kum gani chakang ni khot madan football kum kham sti serum ni khot kor kum kamante ni khot ka mur te sti ni khot lumo saw tenri ya gani ka chaka ka khot tangkum ka location tenri gelap penlong no kum kasnong ki dong ni mon kam dei ru ka dong le ka hap apo ka dong demiu law dung ong ba gidi khot chaka ha ki khot chaka chalong kum ta te ha ka bede ba ka hering te nakalang songi te ngai suka ban panis na ngani mo te kani ka de ka kata kacing persa ka chongi ha ka bede ba kani ka ching khot hering ngela pani hang ni ba katkum kani ka siti ka bla pha na po ka de sosel ngila ai be de ka ching thok ka ba shahi bangi persa namar ba kani nadu andain thai ka ha ba po put sam chongi te kumta te plus nang ta kumbanga kwa pencha susu ha bede ba ka tu ka ching pan biang ban itu lengba chu sim ya pu sa trong ka snong pernah hibro ka wei kam dei bangi ai we tang ka ching tho rei ngala bu bat ka map ngal ai bat ka map ngal sambit house im bat ka map plus nang ta bat kini ki kot ki sla ki dokumen ki bangi yo na ka kur khar kungol ha ka por bangi yetre ya kalenti snong te te ki don lang kum kita ki kot ki sla ba i shai ba kani ka chaka ka ha pu sa trong ka snong pernah hadu menta ka yeng ka sem ka ba ki shong te ki don khat prai ye te kata buat long kini ki khat prayeng kan riu yeng ki dor kat bi bani dan rei don tang arieng kata ka yeng te ngam kwa ban cer katang ki kwa ba kin yo la ka chong dan rei kini ki ba wan he khamat ki ba sedang ban tuklar ka be de ban ne ka chimpan sno te kini ki ba shong basa sini te ki de hi pon po kse rei tang wei ba shu wan sa long tang kum ba shu wan rep te henry uta pa ndira barem uta usuris niang te uta de way nung mata long uba sedang ban lam khmat ikni ka henry nga skwa ban pawa pi ba men hakani ka tuka arpu sauterik ka ba nga ong ba ka don ke hearing po district council te ngi kendo ke katukan ni ke rampur juga kur karkungot nga yakren batki
yang ala kali ki ba ong kumno gini ka kam ka poi shu ni mo namar ha kicin sha la da phi kwa ba dio la ka chong ka snong ketemu phila don kam sha bon wan sha kisnong te namar sha kisnong ketemu ngini krang kin ba yes mutu simut la da la ikop la i hab ban ai snong ketemu long na kalian chung ni ba hendri la da kadang long tu early pa ketemu long kam i hap kai te kenapa kan kam sai te kumbang ala ong balong ba mensua kan ke cinta ru ka dei hapo pu sam cha kisong pernai dan rei haba kasnong cinta kala kam he kam san la kam yar la kam bun ki briu tan kala sungi ki la pa na kisong la chong na kala sungi ru te ni ai ke ya ko bayas kutu cimun dan rei kumbalong kini pat kemdan kono ka kata kacing wan kenco sangi ki serdar snong bagi rambadong bagi kumti cok snong rei ki direct bagi lek bagi poka distribusi aku bini begini ko ordar te kawan be kam berosi kata mulong ngas ngomba ngan supen i ngan su yatu ifi ba kadai ko ordar ke ba sya pha be nang ba chong gini ki deputy secretary dan rei hakani ko ordar ke ba ben itu na ya snong la ka chong te ka poi be ka sengkrisor na u deputy CM Jakarta District Council. Bila untuk tarik kawan order. Kini ko ordar deh ka kalai tarik chung u Disember. Kalai tarik Disember. Pi ba kan ka kam ka dan jing dai ba ka kam san partai. Lese kan jing toy no re no. Kini ka kam tengam ban suong direct ro ngam tim tang ba ngisung tho bolong ba menta te kadon hi nga trai long nga sumo nomor ba kini ki kharkungor ki badawai kini ka sinong la ka chong ki basa apok se bro khoi te lesi kani ga de ki chimantoi na bata ka chimantoi simet chunur ki purisian re kata te mo imat kala dan ni ka ki perkan ha ka be de ni benta ten re ben omban clear bangan yo be ka direction ba kin bol aku bede bakan ni ta nakalian song ngam yo en re nga expect bet nga perkat bet nga sumtu hi ba kadon hi nomor ba katakat ci tengku mo nomor ba kumbusu ong no kani ka kam ka bala du archer kat kendai ka basa teng kat kendai arpu lai arpu saw mental acan ke action kami kani masun khot ike ring hausa tumbar tulum talam la pendep kamenta shua ba banjo sti no te kata bo lang sung tho ba kadon ke action den kipai ba chong bri new trap tip ba ka bele ba ka chingkhit chaka hakini ka bri chong ka kor kharkungor ka ba hap hapo pu sam jong ka umrnai dengan semua ba lada khamdan kana wono ka chingtip chong ka sudar snong ka ramba snong te chong ki nong kit kam chong ka dong te ngamana bangin nudon kana wono chikli lada ki le khlem ka chingtip te namar ba kat kumba hadu mentang ida ya khon ben bat kini ki mau ki kor kharkungor namar ka chingpan snong la ka chong ten re hadu menta ida ya khon ten ka ta daw ngabu lupa ka chingmana da menta chong ki pajba ke bri jo new trap ki bomut menti cheka ten namar ba nakalian sungi te ka tamu long kumbang ela penpau na ka por sekapor balomba ni hab pen thoi ka dulir yede thit da sodar snong bat ki sut membar chong ka snong ten ka ta daw ke ngala bu pa chingmana nang ba ki pajba kin tip ka supaya be ka city ka ba wan be ka notice na district council kala ong be ba ka hearing khadu ta ngi pidiang be kata tegla khot na khot tisnong sangut ngila len ngila persya kata ta nakaliang deputy CEM ngi ba pisngan ila ong lu bangin thau kata ka sot komiti ka ba ngini apek lang ni takai caka rai nakaliang ka sinong lu ngila panpau hiru ba ila keliru ka gap dan kam ngila batai bukam don sira tedadap nang tapan ngila tempat dangihi na kaliang competition ba pinwan inspection kabumya hap na katakaro competition namar ba hangtay ka don tang khat khandayem bet kita ki khat wiwing le ki bla don kat bet ngi udan tang we armut te ubakwa palsinong ta hakonor ko mangin pediang vai na kaliang ka distribution pila pha ikbri bunwan inspection ni kaneka kam tegila ya sakmat vai ki mun inspection ba ya ka uput usam ka sinong phnai vai ki wan inspection bet tang uput usam bari jo ka bri kharngor ya kata hi Henry ko spoy sendet na sti ba kila aisno te katala de kam de ka kam politics de ge hang tang apa usabe de kam politics ke uba penya CM udai uwe uba persya ka de muda ma Henry la da pisim mentapan ka kam syusyu ka ne ka building bylaws bani ka muda
kemudahan liu lai don engineer la don arkitek ban planning ta kayeng rai kat kum kecing syam jonga ngalat bi tu namanya bangas snai yang penting engineer dan arkitek dan tang benyo ya ka NOC ben snai kayeng ru hadu ri benang jo benang im yo ra ya kata ka syam jing ye nomor ba syuong no lada kawan ni kemudahan ka khamsuk kila don ki engineer kila don ki arkitek ka umbam undi kila perbiang na kaliang muda ka kali kitnyut kala don rai kawan kani ke building bailos kayo ayu kalau long man kiwan penyiap ikitrai mulut teh ya kabri nyok trap kabahab ka jurisdiction juga district council hei kamut kiap lon perkat kacakanga ngasna ngai kayeng ngahapsiu kala ya ka district council kabahab sa hadu saut ka bro siput te kamdi ka basuk kata ki multiply mentah kani kacaka kadon si kad syong nak kadon arca kalau poi praca lada pisna lai malakin multiply be kamut dan kayeng ka poi da kalak bro te kata kamdi ka balak le businessman mas semua dengan sokar MTP mentah kalau alek businessman ke penyiap lu unok sok-sok jebol khai hanrai ki nok sok-sok joka bahak har jung ke district council hei kim sim khiari kan nomor ba ki khain be di ke building bylaws ba kim la an lai ngi don ka hak mangin persya kan ya maka ta ikim lang salang ta khantam ngi sunok kedang metang syukia tang tro ngi ha bi ben sim nosi la da kiwan ki thowi kan ka caka pilem lo kin multiply ban tu la da pisna tang kui ke barit lu ngi hakpan ni ke NOC kata ke NOC ru hadu ribu lai nyu bulai kimyo ngar di we balapan NOC hadu nyu bulai apa yo ra kata ka sebji ye bedi kran kata ka building bylaws tena kaliang ka snong jongi he na kaliang snong plangi persia curi kan hebat nginum pediang ra dalai na kaliang ka snong jongi he ha bakla era he bro snong di long kemi long pa kisamla la don dut ne bro khan tingla era nu ne he bangim syair bukan buka betul mesin tebet kawi ru ngakwa bang ba kani ke building bylaws kadi kemudah ngan perkema yang sisen yuk istu kala kipet ba kadi ke bang ngimla like mensuali ngidang ha pangka like gor mo tom khlai kadang like kemo langat kadang sengat pai menta kalangat lu bolok faj ke ba kutup ihan diskursi kalangat lu di kani kemudah pai kani wat stu kala kadi kemudah kamdei ke building bylaws kalau sulung nak kala kemudah kadi ke building bylaws kaya nak kaliang kacungi hi ni persya jur bi kene bat ngin yang persya her lada kiwan ki kano department kaban wan perstu yang ngin yura kat la her ben sim her na karai ben pembek kene kecaka baki ong hiban aisnok lada kimla ben weng ni kene ka baki la ra hi da kai executive committee juga district council ka longi in persya be in boycott bi dan te ngang chutu khniat vi ketika bentar jong ketika cakang te ke badang sumi senong mentah kadang don yeng mentah dang license senong do tang tamen soal 4 don yeng mentah hi license senong don yeng bagi te mentah kalong halo jong ni ke jong jong ka district committee jong council ben ka liang jong ba jong ka dal himne ki lai persya renti ni da persya ya ke ni ka jong council but ni condemn hero ikating rai klem pensiong nia klem nang klem kalong ka jing rai ke baklem da bnia normal ba ki aku bala keren sakmat mene ha pok public hearing na kaliang jong kasenong ni la persya normal ba kam song lia kam song rem kalenti ke dai nda don kecing yam mel cumut lang kecing konsol lang bat kita bapan bak ni ke parents belit semua jong ko pernai temut ila ban wan sak ta kecing stu cumut ke rai kom balang menta ke di kecing rai klem song ria kecing rai mala kumbala ikren meni skmat imat ke don ka jing su mat di num ta ka jing mentoi election jongno ngila ban ong hi ba nama ba yakni konti la kli da uba pesngan mo chingsa pesngan deputy CM bat ka chu ko pol chu penya do di kli jong council ha tingi ha ban ngat lang ta ti na kaliang ka jong hi pesya chul bat ni pentep nang ni ba ka lada ka district ka le hakni kur kom ka jing trekam ka jong ka long ka jing nyo ben yo pa ba chu sno ada kasing raj ngi kal sulong hok tak kumne da kabol lalong da kabol ndang namal ba ka kelas rai don bol tumut ka na kaliang singi kisnong ni program chuli kene bat ru kalong kum kacing pemana ba lada aw kisin sya ka split jong ka council kalong ka babha mo nrai lada kinong yalam ki badan hati kli bat kile akan dikurkom kalong ka pasnu dol ya ka council li barak ha te na kaliang ka chongi kisnong ni pentip sya baro ka bri nyotrap hi ba husia na kiniki badon bata ha ka kam banyarai don bol kum kani kam tina kadang tingin tur besak mat nak badai hakno bentang la dai badai ka an ni ha baki sejrong ni la ban apil sekita ko sejrong wat ndak ba dai bentang ngin tur pa ba ni ha ban mi sak mat
habatin pej bahagi kishap kasha plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kasha plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya